Ali Tuhan di baka amanah mina badia jalan nasur. Kutangnya kau kami Tuhan na pinasupasum sadarion. Di mana doa boru di huriani. Jalan di baka sana setia roh di ujungna. Sinodang di holong di rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ali Tuhan Yesus Kristus. Parrohai manasida. Asal satu ho di nasa gulbit di ngoluna. Lumah jala satia mamului ho galpai. Ali kau di perbadian. Sungguh mana sida asa saya imot marsal patam nabadian. Patau jala ajari mana sida asa saya utuh pati doa kuhumu. Paringgas mana sida asa saya kamado dia kapan minggu. Doa tubuhan akan naporsea. Asupa-asupa Tuhan ang kasita-sita ni anak doa bulu di dunia. Asa bahagia di anak doa bulu na sila tujuh baru. Hibas jalan mangomo di natama di ulawan sigang Tuhan. Asi maruham. Oloy mapangin warna. Nausopahokan olam di bagasan Yesus Kristus si panuahami aman datangnya kena pilihan-pilihan. Ali di mata aman amin di bantuan bijak kono warna di sabun sudah boleh menadingkan bola sabun bahasa nama Yesus. Kupasatan nasional di Tuhan pilihan itu. Saya jalan mereka di buat pengaku khusus di jalur pasuk-pasuk di jalan ramuti asal panas siapkan pilihan. Pati pun mana jauh itu lakukan pilihan doa di kortibion. Uhai merupakan pagi itu kortibion. Asalam terdahan orang bisa berhubung Tuhan. Asalam kirkir kami madok mau dinatinko. Maruf di Yesus Kristus bukan nanti. Amin. Rahmah kita mani dohon di tangan haro katai. Masih rohani Tuhan kan Yesus Kristus. Do orang ini rohani dikatakan. Do perseorang di korbadia. Nama dongani hamu saduna. Amin. Dalam apa
Madarion marlas ni roha damang dainang mo tarumobi maho borku dot helaki nung aditoro sirokap ni todimi imahelaki doami saur matua ingot main borku hatani Tuhani tukso boy disirang coma Pinasada di Tuhan itu hamuna dua Sadamaro hamu Sadamaro hamu Doh helaki Ikan berju mahoru Tusi batu ami Asa taridaho ina Naboru ni raja Ikan berju oh helaku Tusi batu ami Asa taridaho helaku Anak ni raja Ingot main burku hatani Tuhani tukso boy disirang jolma hamna dua Pinasada di Tuhan itu hamuna dua Sadamaro hamu Sadamaro hamu Doh helaki Ikan berju mahoru Tusi matu ami Asa taridaho ina Naboru ni raja Ikan berju oh helaku Tusi batu ami Asa taridaho
Lagi malam. Oke, Nadra, Nadra. Sejulu tak, sejulu. Iya. 1, 2, 3 yuk, masuk yuk. Ya. Ya pengantin langsung tujol pengantin. Pengantin mau perjolo. Merlaka siapa mau perjolo masuk tujol. Iya, sip. Oke. Coba. Iya. Darong beri uang bukan? Dah kami dah. Udah belak ya roh. Iya. Tasok po ma, ini oras na. Di hitan, di Sonway, para beliau secara khusus. Kemudian di Tuhan, saya udah masuk di gereja, bagi kita posora. Ope nunga saat tamu di tonga di bagai tau, tujuh putami ma Tuhamu na parbu ipir di anak na ami si Ruben dohot di parmain nami, giat pirma tordimuna, pirma nang akabaran mangingaton si bagat diktor nasramuna jala tuguma nang akapakirimon haporsiaw tujak ko kami mahamu di tonga di bagasor di parumay las siwa tua mamu siwa las ni roha di tonga di keluargata di tonga di bagaston tung las roha di badat las roha di tordita tulus manang mulota di bagasa sadarion di batama na masuk yuta dok putok parbuy piron asa pirma tordim di betuhanina pirma tordimuna di anak dohot di parumai tino horas mari kita saluna oh ngomongan ya arong na nang mabay Mewakili yang apa itu dari betul atau ICT Ini serius, kata betul. Mana Magdalena? Mana Magdalena? Anak ko tang betul. Macam tu. Hampir mau pakai bol pasal Karena kali-kali Oh, si pata di. Ikaw ni rasa terhibur. Jadi sungai tapi cara rata mau dia terima Tuhan disudi dengan dibasam naung madongan hami naung sayu daun nami lima ulau pamasuk-masuon di hulia mimak bijana kosong agiat ma diarak nami si Ruben to parunai nami naung pidauda memonali Tuhan di Yesus Tuhan nami gak bisa dari rumah tangga naik baru nah gabi dongan nami manasida di Tuhan las marohani nami saluhda
tung macak kubaran nak tordinami nak tordinasida asa totong sisa hata sauluak kami tujuran diado keluarga naring kambali Tuhan nasida paso-paso mu pas keluarga on totong dehano mu paso-paso tu nasida di situ buniana di situ buni boru tokatin kinengro nang nolu pe sigaru parisari ona di Tuhan sai di bagasan kami do orang nasiak koi nasida rapodo tani salukuna di batama nami nang ulong nami sadario tung dehon mari Tuhan ari dati mau ari pangarapa pasu-pasu mo na Tuhan margite pangiduan ni sarut na diat na lulung halas sunod na may Tuhan nengro nang disudi proses ni ulaw adat posro hanami di panuturiyomu di panggongkomyomu asa potong di bagasan dami na sumulungin sarut na madalan acara nami di bagasan naryo di bagasan las ni roha jala totong manamamusi pa sa kapokoi sisa dosa namin di Tuhan nami asa tamahami at kahasahatan di paso-paso magpanguloy mahu di Panginoon nami jala magurutulong mo nilo hamba na sa ngulunan mauliati maliho amen. sebelah kiri. Antara Nabi Muhammad. Sudah nasa Parobas lo kamu. Keluarga baru. Buka musuh. Ruben Hutasoid. Dohot Lapita Borusi Mamora. Dohot Asuto Borun. Baima musik para Monomori. Nasa Parobas Soba.
dengan kita. Ditertib pun orang jadi panuh. Sekali lagi 1, 2. Oh inang. Lima ginaw tamba. O ribe, di paparan yung putay yung putulungay. Yan ang kota si Ruben dohot, parumeta boru si Mamora. Maritay ma sadero hatta. Mananya ko niya yung kota untuk katikira negro di parumah tangga sida. Asa kami rumah tangga na siya yan ang kota. Rumah tangga si Tirugo. Rumah tangga si Tutuhan takka katikira negro. Mahiterima di sana ni rohatay na yung pasado ta juaro panituhan mahitita nyanta asa di sahan ko ni yan ang kota at katikira negro. Lasong lima na hon nami parjolo dia bang disol. Ang matahat kidua bang ate. Dinas ni rohatta yan ang tabak keluarga ni anak kota. Mahiterima totong na sana rohatta mananya ko yung kota at katikira negro. Asa gawe ripinasiyaw ripinologay yung kijulot at arlubo yung kijulot itu. Pagkat sa ruwet yung amamo na, kibisulah mo, kina negro. Nasarang taong mga zara-zara kami ang kahandi, di mo pa yung puto-putuhunga. Lasong di marunong namin namin ate, no parumay iso. Kami siya po pa rin yung puto-putuhunga. Ngayon ihuti ho, sa majujug, tanong nga sa repot mo natin. Maritay ma, di tangyang namin sa room na ang kaha. Ang mula, suli mo po pa rin yung puta, manay na po kamo. Asa ito di sa lotuhat na tangyang namin. Nagay ribe na hasehan, ribe siwa tua, ribe siwa dami. Dihita utasoy, talubo ma di jolo ni udah ta. Siwa tiapang siwa pijual mahoy na, di keluarga utasoy. Siwa dami mahoan yesian, apa si doli di keluarga marga si Mamora. Maritema, dilas ni rohata, dahil mengulobi di pesta pernikahan muna. Asa tutakas jalo muna pasu-pasu tua tak katikir ni roh. Asa boy damo na si roha, di parang matangga muna tak katikir ni roh. Amang parmusin namin. Asa tutakas, marmula kami, marmula horas di parang matanggaw niya na namin sa lumog na di pa parin ng punan. Dilo, na siya mula-mula siya mula topa. Ay mazuri kami ang gotang muda-muda. Tapos parin-muda ang maju gotang topa. Namin ay beko kodang mula-mula daw kodang sabay. Asa tulia panggawian dia parorasa dia bisa lumna paparan dia putuhunga. Tanong mabibadi para matanggaw ni anak namin do parumen namin. Bayan ba kami kodang liat-liat.
mana bituhata. Ino takas talia to parometa di tonga-tonga ni parto dia kati kena nengro. Marhitema di hamuna yang akon nami do paromet nami. Di somara naik takas tangi akon nami hamu. Marhija kami menauli memenarenggang. Polope tung somot dia dalam nami mananya kok kamu marmeni hamu anak kasih do parumain. Tangalani godang na di hokna tua-tua. Dan sudah pulungin na sosako jadi badia. Dan sudah pasal dalam itangi yang dia nak do parumain. Bolo pe si bener na susedia. O di susedia na buat terbaik kami akan hahanjin mengelopi di pesta pernikahan anak kasih do parumain. Las maroh di bariamu, las terani tobi. Amang parmusi nami. Asa tak aku kami anak kami yang pada masa represida. Main mari kami godang para bebe. Pajul.
kasih ama kamu di jodoh nabi. Ripe nabi bahagia ama jodoh nabi. Tapi bima di jodoh di Tuhan. Asal ko kima songon hatani na batua. Asa bitang manaru biri sokole semoro di dulu di batua. Di pada masa ripe muna anak kasihan do paromat di so di pas Tuhan. Tubuh orang mau anak riris baru tolong takas do mata saung jalan batua. Eba tu asa berhalu pengatang ko di dopo. Kali pasatan ko di hormo. Dia bang tuna dua di sondo kakak di so di pas Tuhan mau. Pegeng bagus hormo itu apa iri bohongku. Sama mutu nomor mini satu nomor nol. Eba tu asa tak perlu sebagai dingin di dulu dipanggil kan. Tidak peparin putu bungai. Waktu kena neng rohora sebagai tanah marah lagi. Tapi tanah masih kayak gini. Asa sama sulu sama tu buat ya. Masa dua lebihan gua alasan kami pernikahan murah anak nabi dok paromen nabi. Di jalur tua sama di pas Tuhan mah. Ini kita bangun. Selalu masa tu kalian. Jadi acara binasa matu bok. Ima yang siaran persok di Pulau yang sedang mereka ini dua bulan cuma disukai hormona kebegaran kalau tu semua dia benar nabi terpacu pahami akan anak hormona semua itu makanan ini juga tak sudah dulu susah dia tak sudah si nami tapi semua dia kita sini tangan nabi susah dia atau makanan ini juga oh mahami na lang masobat wa para jumlanan so lima rohannya karena jadi bulan-bulan nabi bersyukur itu mahami ko Mau reate mari hamong bornami. Bolong arap kamu di tiup pabuyan. Tambah hamong hirot to. en ro mahami malo pa bulan na mo ang tawag mo ama daw pertusin
sohoton di anak penami di son. Las di patu pahamudo dalam isoparuna Tuhan terlebihnya tulang muna na poso. Do tulang muna di pas-pas Tuhan. Di dalam isopano pinasahan mulai. Asa gabe sompadaw di muni di hami sompanare ka tujulan ngarion di padumata ko di anak penami. Pati tema tamang baru apa itu? Di sini kagabi mana di muna siur na pinahan muna. Tujuh na pasar yang muna tujulan ngarion. Sobo yung balgas yan dalam iso, so bahurong mula Tuhan yung hula-hula. Oras mahamuna, pamurong namin ang pasahaton. Oras mahami taon hula-hula mula na majaro. Sila po mahami ang kamangkoro. Tinawag niyo pinaparuhatan, padang masih dito ako sa parungan ko sa hata. Jadi bola tema parjolo tapasa atau materi bata bola tema tapasa ini atau dulu bima dihamuna yang nami do parungan nami di nama jalo pasu-pasu parungan saripeo kuaman do parumen sebagai jor di waktai bahiti apa sore tangyang nami selalu nasuli so kata nak keningan ina do anak borsa bimbingan mana miako asa gawe rumah tangga na siya wana rumah tangga si turu rumah tangga na lo gawe na lo horas jangan na hormat barang ko jangan do honokku ana do na kimar minggu ma tabe hamu holok munai son holok muna dia kana po sonari rumah tangga bi hamu berarti tabe na maholok itu song nakingani ima jamitan na mata patitan ima oloy hamu ina ima oloy hamu ma jalatan yang nami hami di mana miyako doa kaburuk tak sabi agi abadi pasu-pasu Tuhan dari naneng ro di param mata kamu no di pedalanan di menunggu na tuba lakau tuba sikoro tuba kuma jala tuba anak Muhammad tuba baru natakas to mamuna satu na saurun na Tuhan matu di matang yang nami dia pun anak nami lo parikan nami lasong nido di hoa saya giat ma di par sahodan ni anak koto las dilo debata di ho hai paso lumovi bisu na siat debata las tonto mama sebagai ketua utasoi seperti mama cerita debata ama di ho tetek sari batu ho satu nasaro lao akan mengajar-ajari kami akan kin lao akan mabena kasara tua hatta tua kaarno imata yang nami doa mangda langsung ni berdoa kakak topeng sari batu mahamuna dua lawa mengajar-ajari akaya nak kota tua kaarno di mana we tak pasata mi angkia di dole di bata di pasu-pasu di pasah di diamuna di laut sadario atau besok kami di ras rohanami baju tafangi lu maju kontak tadi oh iya tadi jadi alam besok kami ama perbusin nami Ilok na tua siya jurumula-bula siya jurumula tompa. Pendamang madihami si Dodio las panuma mula-mula las panuma kontak sopa. Jadi dia mengalak masuk-masuk ke Saripeo. Sebagai orang di lantai. Baik mama gondang dia las padumu ma tu gondang mermene gondang siu-siu. Mama
Thank